Hello, mirang tong azirdu tu Paul nan zaten hi muni sin kalau muaksal. Tu mi kan zirding mi expression number 52. What's up this weekend? What's up this weekend? Ti. Okay, a pronunciation hi WHAT apostrophe ST asinan kan von tong ngai a chi kha non lo ding mo. Chi tan a lo ding i what's up? What's up? Ti mai ding o. What's up this weekend? Ti santhar le phaya chun mi tampi in WASSUP ti tlain ti what's up a olzong in an ngan me ni kha what's up ti chan thau mo chun weekend ti mi hi kan lai tong in direct translation lo nan weekend kan von ti kha chun Saturday le Sunday kha ti zarte le zarpi kha awasim du mi si chu ti ngai te chun a olzong in von ti sela zirtop ti rong kan ti men pe chu ti weekend kan tile kan tilunga zirtop ti rong kan von red make what's up this weekend tu zirtop hi jiang han tua ke ti rong si pe chu ti silaw le tu zirtop hi tua ding min na nei mo ti chan si pe chu ti what's up this weekend himi hi manak ding tampi mo what's up tonight ti khalanga what's up tomorrow ti what's up next weekend ti tampi manak ding mo kati khanang nang maten na bon bet vi vo thei what's up da ti okay alengi kan bia kok tika jiang tin kan mang ding example kan rak ngai ta ding what's up this weekend I'm gonna go hiking where at Park Canyon you wanna go what's up this weekend I'm gonna go hiking where at Park Canyon you wanna go how about you nang te what's up this weekend ti tu zirtop hi jiang han tua ke tua ding min na nei mo ti na nei lawa sile if not let's meet ti kan tong pe let's go for a movie ti movie kan vazau pe let's go play some soccer ti let's go fishing ti da tampi manak ding mo what's up this weekend? Are you gonna be doing anything special? If not, I hope you have a very relaxing weekend. Okay, ang biya kok na ka vay ni tumprong kan ngai salding i. Next lesson na kan tongo salding Bye-bye. What's up this weekend? I'm gonna go hiking. Where at? Park Canyon. You wanna go? What's up this weekend? I'm gonna go hiking. Where at? Park Canyon. You wanna go?